Nulta trail trka Karlovački smer održana je u subotu 28. decembra 2024. sa startom i ciljem na planinarskom domu Stražilovo. Staza je zbog izuzetno dubokog snega i popadalih stabala u šumi skraćena sa predviđenih 11 km na 7,4, a u ženskoj konkurenciji prva 3 mesta osvojile su takmičarke iz Karlovačkog orijentiring kluba Stražilovo. Pobedila je Ana Nestorova, drugoplasirana je bila Julija Lukašina, dok je treće mesto zauzela Dunja Čančarević. U muškoj konkurenciji prvo mesto je osvojio Slavko Panić iz planinarskog sportskog kluba Pobeda iz Beograda, drugi je bio Janko Živkov iz orijentiring kluba Stražilovo iz Sremskih Karlovaca, dok je na trećoj poziciji završio Petar Nenadov iz planinarskog kluba Železničar iz Inđije. Povod za održavanje trke je obeležavanje 100 godina planinarstva u Vojvodini i Sremskim Karlovcima, a namera organizatora je da trka u godinama koje dolaze postane tradicionalna.